Pozdrav ekipa svima, dobrodošli na još jedan video na ovom YouTube kanalu. Vrijeme da se odveze jedan autić koji stoji u garaži već duže vremena, da se odveze malo praonicu. Evo ga ovako, gospodin koji stoji u garažici već dosta dugo, kao što se vidi, ne znam da li ćete vidjeti, ima prašine, ima prljavštine od samog stajanja u garaži, naravno. Idemo ekipa sad na komplet kupanje sa novim iridium svjećicama. Vrijeme je sad da operemo ovu našu mrcinu, da vam pokažemo zapravo kako mi održavamo ovog Fordanju. Vrijeme za kupanac, ostavit ćemo auto dodati još nekih 5 minuta, pošto nije dugo paljen. Kao što vidimo ovdje 33 stupnja, ovo je radna temperatura. Raj za oči svakog detailera, dakle od Sonaxa do Nigrina, do ostalih marki. Dakle, naša krema za gume se nalazi ovdje, kao što vidite, uzimo od Nigrina, 11 eura. Košta, dobijemo naravno tu njihovu pužvicu uz njega, kao što vidite ovdje. Ide gas. Evo nas ekipa na autopravani, parkirali smo našeg Fordanju. Sad je vrijeme da ga našpricam, koristim od Shiny Chiefsa ovako taj Reveal Cleaner. To se nanosi na suhu podlogu, znači nanosim direkt sada na alu snugu i na gumu i onda nakon toga pričekam neki virkuk 2 do 3-5 minuta i onda nakon toga saperemo. Jednostavno se našprica ovako cijela guma, cijela felga i ostavi se. Bacili smo ovdje, kao što vidite, power shaum. Sad nakon power shauma ćemo pričekati nekih 5 minuta, cijeli auto isprati, onda se vraćamo u garažu, čistimo sve kako treba. Evo ovako ekipa, došli smo ispred garaže. Sad ćemo prebrisati cijeli auto od poda do krova. Bacit ćemo crnilo na gume. U kutiji se dobio kao i uvijek ta spužvica s kojom to nanašate. Dakle, spužvica izgleda ovako, ovaj dio je tvrdi dio, ovaj dio je mekani dio, to je ta spužva sama. Dakle, jedino što je nedostatak ovog produkta je to kad se s vremenom, dakle, prejaka je kemija, kao što sam već rekao, s vremenom se desi da ova spužvica ovdje ovako popusti, točno na tom spoju, i onda jednostavno možete ovaj donji tvrdi dio baciti. Dakle, ovdje imamo sami produkt. Evo ovako kako taj produkt izgleda, znači otvaranje, zatvaranje, i to se samo, evo sad ću vam pokazati. Dakle, otvaranje, zatvaranje, ja okrenem uvijek na ovu stranu, sipa se ovako i to bi bilo to. Na gumu i tako u krug. Dakle, ovako izgleda trenutno naša guma kad je namazana, kao što vidite. Za interior clean koristim od Shiny Chiefsa Summer Edition Pina Colada. Ono što preferiram je isto naravno da se očisti ovaj dio naravno motora. Dakle, sve ove plastikice koje su ovdje, isto tako i s ove strane, da se to sve komplet očisti. Naravno isto sa ovom tekućinom koju smo koristili za našu unutrašnjost. Ekipa, za auto naš koristimo ovakve neke parfeme, male bočice, 50 ml, 7-8 eura košta. Miriši do 30 do 40 dana, ovisi o načinu namjene. Znači ove špricnem, štrcnem, kako god, tepih naprijed i nazad i to je to.
Ja se nadam da se ovaj video vama svidio, a auto spremamo sad u garažu. Ja iskreno mislim da svako voli kad uđe u auto, a da je on mirišljav čist. Uzmite si vremena, očistite auto, očistite kako treba, sat vremena, 2 sata. Dakle, ekipa, stay tuned jer uskoro dolazi puno novih videa. Peace.